Today is December 11th, 2025. 2025. Today is December 11th, 2025. We are at the Congolese Revolutionary Army. Look at the port of Kalundu. This is the port of Kalundu. We are here at the port of Kalundu. I am visiting the port of Kalundu. Yes, abari mwiriwe ndetse n'abari mwaramutse bitewe naho mugiye muherera. Tabasuje mwese mugira ibihe byiza, umwami Yesu akomeze bane namwe. Turabasuhuje bakuru n'abatoya ko muganda kose, tubifuriza ibihe byiza mwese. Yes, hanyuma reka tubasabe ukanda subscribe gukurikirana TV, tuzatubana umunsi ku wundi kuko niko bimeze. Reka tubageze amakuru y'akababaro kabaye saa 8:45 zo ku itariki 23 z'ukwezi kwa kabiri 2026. Ni inkuru y'akababaro ibabaje y'urupfu rwa Colonel Ngoma, umuvugizi w'ishamba ca AFC M23, kibaye ubu mu matariki y'uyu munsi amasaha ya none ukwezi kunguko. Ni inkuru ibabaje ishenjaguye imitima, tugeze mu dutakaza intwari, ariko afande Ngoma yari mu ntwari zikomeye zakoze neza mu gihe cyazo. Kuko mwabibonye ku mbuga nkoranyambaga zirimo Twitter ndetse n'icyama ca AFC cyamaze gutangaza ko Ngoma yitavye Imana. Niyo mpamvu dukoze iyi nkuru y'uyu mwanya, kuko ibintu bibaye impamu. Ahabaye mu gitondo urugamba rw'umwanzi Gisegeti agaba drone aho Ngoma yarari mu kigo ndetse ari kumwe na General Makenga, tibari kumukundi yagabzaho aho yagabza drone yaraze ngo niho Makenga ari, asanga siho ari ariho Ngoma ari. Amara kugaba drone arayigabayo, drone ishike ihitana afande Ngoma yitaba Imana saa 8:45 nibwo yaramaze kurangiza. Muraza kwihangana ino nkuru nubwo nyikoze nyikoranya akababaro kadasanzwe, ariko nta kundi twabigenza. Ngoma n'umuntu twakundaga w'icama rukomeye, warufatika, warufumashije, waruza akazi, warutinyitse. Uwo ni Ngoma. Quickly abwira abazungu nawe ubwiwe baramaze kumumenya. Reka twihanganyishe AFC, abakunzi bayo mwebwe mwese aho muherereye hatandukanye, tubahaye mpore mwihangane mukomere muzukuri. Abarwana shaka mwese, abantu bose bamukundaga mukomere mwihangane. Ni inkuru y'akababaro itosubirwamo, ni inkuru ibabaje ishenjaguye imitima kandi ibabaje imitima. Ariko be strong, never give up. Ntabwo ducika intege, icama cyacu kinanguvu sana, turakomeje imbere ni heza, turakomeje imbere heza cyane mu buryo bizagenda neza. Hanyuma tugara ku makuru yateje urupfu rwa Colonel Ngoma. Nukuvuga ngo drone yaje nta ntambara ihari, kuko nta ntambara igeze ba muri kariya gace ka Kibaya. Ari drone yashotse kinkuba yamanutse, nta ntambara yabaye mu gitondo cy'umunsi wa none. Drone gusa yashotse ishikirarasa, ari kurumva ko yarashaho yarizi ko ariho Ngoma ari. Ntabwo biramenyekana, ntabwo birasohoka neza ngo bavuge ngo icamuteje abagambanya byihisha inyuma. Ariko Ngoma ntabwo ira drone yaje ija kurasa Ngoma itaza aho ari. Yaje aho ari kandi siyo yamukameye. Ni direction yahawe kugira ngo izirase Ngoma. Ayo ni amakuru azamenyekana y'uwakoze ibi ngibi nyuma y'ibi ngibi byo kugambana Ngoma kuriya arahari. Ubugambanyi burahari, ariko twihanganishije AFC,
twihanganishije amadubu, twihanganishije intare, twihanganishije abakunzi bose, twihanganishije abantu bo muri Kivu no muri Noro. Mukomere mwihangane, naye mbabe ngo never give up, ntimucike intege, n'ubundi bizorangira. Ariko amakuru yamenyekanye nuko ino drone itari yaje ije kurasa afande Willy Ngoma, ahubwo yari ije kurasa Makenga. Amakuru ari baravuga nuko Makenga yakomeretse, ariko Makenga ntabwo yakomeretse kuko yarashe, ntabwo Makenga ariho yarari. Hapfuye Willy Ngoma niyo bashe kwitaba Imana, ariko Makenga ubwiwe ntabwo yari ahari, nta nubwo yari ahegereye, yari mu zindi ziyaraziwe. Ariko nyine wigare ry'umuntu rihurana na Willy Ngoma, Colonel Willy Ngoma. Mwihangane mukomere, mu by'ukuri ni ibintu bibabaje cyane. Icyama cya AFC gikuyemo umugabo ukomeye utari woroshe, umugabo ufatika, umugabo ufite imbaraga, umugabo nyamugabo. Ariko mwihangane, be strong, birashika, birashoboka. Gupfa n'ubundi ntawe utazopfa, n'abandi bazopfa, n'abari ku rugamba bazopfa, n'abatariho bazopfa igihe cy'umuntu cyose. Ariko gusa abantu bacika intege, mukomeze mwihangane, tubabihanganishije rwose, mwihangane cyane, mukomere.